Ok, evo, sad ću vam pokazati kako se pravilno izvodi squat and jump. Znači idemo iz čučnja u skok. U čučnju je bitno da je cijelo stopalo na podu, pete čvrsto na podu, čvrsti trbušnjaci i ravna leđa. S rukama se zamahnut i ići u skok. U skoku držati isto tako trbušnjake, a doskočiti na prste, mekano na prste i zatim polako spuštati pete na pod. Držati ravna leđa, čvrsti trbušnjaci. Znači, s rukama zamahnut, mekano na prste, spustiti pete i ići u čučenje. Nemojte zadržavati, jer bi to previše bilo stresno za koljena. Znači, spuštate se slobodno skroz dole, amortizirate u čučenje. Izdisaj gore. Dubinu odredite tako da ne odete preduboko, jer će vam iz dubokog čučnja biti jako teško se vratiti gore. Znači, otprilike, dok vam ne bude natkoljenica do vodranog položaja, nemojte ići ispod toga. Znači, izdisaj gore.